Di ta maglangan adto ta sa atong Bible. Turn your Bibles please in chapter 15 of Numbers. Shall we all stand please? Chapter 15, Numbers chapter 15. Numbers chapter 15. This is a long chapter if we're going to read this, but for the sake of time, let's just read verses 1 and 2. Let's just read verses 1 and 2. But we will try to look at the whole chapter for tonight's message time. Alright? Are you there? Say amen. Shall we read? And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you. Atong apilon ang ubang verses lang kay murag kanang bitin. Verse 3. And I will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering or a sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feast, to make a sweet savour unto the Lord of the herd of the flock. Then shall he that offereth his offering unto the Lord bring a meat offering of a tenth deal of flour mingled with a fourth part of an hin of oil. Our blessed Father, in Jesus' name, Lord, thank you for this evening that we can worship you together with your people. Salamat, Lord, for Jesus Christ na kami tungod niya makaduol sa iyong presensya. Dear Holy Spirit, we acknowledge your presence tonight. Akong pagampo, Ginoo, ang mensahe karon imo ning gamiton to teach us more some principles that would educate us, edify us, and even, Lord, exhort us to serve you. While waiting, Lord, sa imong pagbalik, help thy servant, anoint my lips, help each one of us na umati sa imong pulong, that they will learn, they will get something out of this message tonight. This we commit and pray in Jesus' name. Amen. Take your seats. Palihog, manglingkod mo. I'm going to speak a message tonight, things to keep doing when you are in the wilderness. Things to keep doing when we are or when you are in the wilderness. Now, God's plan for Israel, for His people, is to go to Canaan, the land, the promised land. But ang plano sa Ginoo, part sa iyang plano, is they will go through the wilderness. That's the plan of God. Now, ang plano sa Ginoo, anong pagtuon sila, pag-ion sila wilderness, not to actually dili para maglisod-lisod sila. But to discipline them, to teach them, to polish their attitudes. That's one of the things. To refine them. Nga ining-abot nila dito sa yuta sa saad, andam sila sa pagdawat na sa panalangin sa Ginoo. But what happened, mga kaigsunan, the Israelites kept on complaining and murmuring and disobeying God. And so they wander in the wilderness for 40 years. It was not God's plan. Dili to plano sa Ginoo na magtuyok-tuyok ra sila dito sa kamingawan for 40 years. According to some Bible scholars, wilderness of sin, that's the first na ilang naabtan from the Red Sea. Wilderness of sin, kanina na sila sa Kadesh Barnea. And this is a little bit closer to the promised land. Some Bible scholars said that from that place,
going to Promised Land, it will only take 11 days journey. Silang kaadlaw nga biyahe. Pero nahimo 40 ka tuig. By the way, dili Ginoo maoy naghimo og 40 ka tuig sa ilang journey. It was the Israelites. They themselves, sila maoy naghimo sa ilang sitwasyon nga maingon ni ato. Nga magtuyok-tuyok ra sila dito sa wilderness. Now, in this passage tonight, we enter into the vision of the book of Numbers. You know, from chapters 15 to 25, this is all about wilderness. Wilderness. Ani nga time, nanas sila sa Kadesh Barnea. Now, subok kayo palandungon mga kaigsunan nga their walking is turned to wandering. Their marching is turned to murmuring. Their witnessing is turned to wailing. And their warring is turned to wobbling. And their singing is turned to sighing. And their working is turned to wishing. And let me tell you, subok palandungon, moingon ko karong gabi sa matag usa kanato that many Christians go through life like this. They're supposed to be, karon nga naluwas ka, dili dapat maunay atong directions sa atong kinabuhi. Dapat unta ma-avoid din nato nga kahintang or klase sa kahintang sa kinabuhi. Now, this is interesting thing that these are silent years. Actually, human ani mga kaigsunan, there is no record of them anywhere. We are given only a few incidents with no connected history. Dili wala gitintatalya sa Ginoo mga kaigsunan ang mga tuig kung asa silang dapita ug unsay ilang gipangimo. Why? Because these years are wasted years for the children of Israel. These are actually wasted years. Nahimo ning sayang nga mga adlaw, mga bulan ug tuig sa ilang kinabuhi. And don't you know mga kaigsunan, mga Kristohanon, kung dili nato usbon ang atong attitude sa atong kasing-kasing while following the Lord, chances are mahimong usik o mahimong sayang ang mga adlaw o mga tuig o bulan sa atong kinabuhi. Amen. We have seen that the children of Moses, the children of Israel had come to the point of decision na sila sa Kadesh Barnea ani nga time. And they need to make a decision if they will go to Promised Land or not. If they will obey God or not. If they will listen to Moses or not. Amen? 40 years. Laay na. Wilderness. Ang Cebuano sa wilderness is kamingawan. Mingaw yun. Amen? But, you know what? Let us apply this in our personal life, in our Christian life. As you know, decisions are difficult things for all of us in life. Kaning muhimo kang desisyon, usahay lisod. Munang, we need to ask God's wisdom, God's leading, that He will reveal to us His purpose, His plan, His will. Especially kung tinuod kang Kristohanon. Kaya kaning tinuod kang Kristohanon, hindi ka magpataka rag decide. Amen? You always consult God. You always consider the will of God. Amen? No matter how right it seems sa ato ang pananaw,
Pero kung dili na kabubuton sa Ginoo, that is not the right decision for us to do. Amen? But this is crystal clear. Mga kaigsunan, many times we come to the crossroad and we are sure which way to go. Karon nga Kristohanon ta mga kaigsunan, ang Ginoo, iya kang paibal-on, iya kang paklaruhon, iyang ipaklaro nimo ug unsa ang dalan nga imong sumayon. Amen? But it was crystal clear that these people, which way they should have gone. They faced the choice of entering the land by faith or turning back into the wilderness in unbelief. It's between faith and unbelief. What happened? They made the wrong decision and turned in unbelief. Unang pag-abot nila dito sa wilderness, pila sila dito mga kaigsunan, pag-abot nila grabing ilang pagulpo, grabing ilang pagreklamo, grabing ilang pagsigi o complain. And you know what? That is a sign of unbelief. Unbelief to God. O nakabalot ang mga igsunan sa diyang ipangpatay na sa Ginoo itong mga nagsigig murmur. They look at the wilderness and they change their mind. Doon ay mga tao, mga kaigsunan, na nausap ilang una-una. After na namatay itong 10 spies, o katong mga nikuyog, mga kaigsunan, o tuo sa 10 spies, katong pagbagbagol, provoke sa Ginoo, ipangpatay ito sa Ginoo. Unya katong namugos yun nga, mato minito, Imos Moses, dili lagi mo mato, kaya ang Ginoo, nagsulti na, nga di mo mato, pero nipugos doon silang ato. And so what happened? They were being killed in Horma. There was a defeat nga nahitabo mga kaigsunan in Horma. And so ang nakakita mga kaigsunan to, nag-change ilang una-una and they decided to go to Promised Land. And this is our the passage nga tungtunan karon tonight. Now ilang nakita mga kaigsunan na ang mga giants was not so bad as the wilderness. So they attempted to go into the land. And by the way, let me now, this was not a decision of faith. Why? Kabalo ka, in this time, in Kadesh Barnea, duha na sila katuig na naas wilderness. 2 years. After 2 years, mga kaigsunan, in experience sa wilderness, they have decided na mas maayo pa siguro nga moadto tas Promised Land and face those giants kaysa anhitaan ng wilderness. So ang ila actually pag-decide nga moadto sila wilderness, it is not because they wanted to obey God. It is not because they wanted to trust God. They wanted to obey God. They want to go there, gusto silang moadto dito, tungod kay ang ilang na-experience na kapait o kalisod. Kapag there are people, mga kaigsunan, ingon ana ang treatment sa Ginoo. Amen? Nga, mura bag last option ang Ginoo sa kinabuhi. Wala naman ko ilaing mapadulngan. Pait naman kayo kung kinabuhi. Ginoo na lang yun. Di pwede ay. Di pwede nga atong tagaan ang Ginoo sobra sa atong kinabuhi. Di pwede nga ang tagaan atong Ginoo mga kaigsunan og salin. Unang kung pwede niyo mahatag ang pinaka-the best sa Ginoo, you give it to God. Amen. The best of your life, the best of your time, the best of your ability, the best of your talents, the best of your treasure, the best of your everything. Why? Because God deserves the best from us. Amen. Amen. It was not a decision by faith or of faith. It was a decision based on their experience of 2 years in the wilderness. They presumed to go into the land. You know what? Presumption is dangerous as unbelief. Alam mag-presume ka, mag-assume ka, kung sa ilang i-assume ani nga time gani before ani nga passage. Nag-assume sila nga ang presensya sa Ginoo, kuyog pa nila.
Nag-assume sila mga kaigsunan nga ang saad sa Ginoo mahitabo pa nila. But no, ang Ginoo mga kaigsunan, walang ikuyog nila. Ang saad sa Ginoo, ang Ginoo nisulti na nga dili na pwede mahitabo. Why? God said already. And listen, mga kaigsunan, we need to be careful, extremely careful, whether we are moving by faith or by presumption. Why? Because somewhere between these two is the will of God. It is important to spend time. That's why it's important to spend time waiting upon the Lord to find out what is His will. These years of wandering have many lessons for us today. Ato ning apply. Kabaw ka, wilderness is a picture of the world. Yes, amen. Picture of the world na atong gipuy-an. And promised land is a picture of heaven. Not heaven, but a picture of heaven. Amen. Dili ka taga dinhi sa kalibutan. Di na mo dapit na tumaigsunan. Munang, we are pilgrims and strangers in this world. In God's sight, the world today is a wilderness. This is a wilderness. Are you with me tonight? Amen. This world is a wilderness. Right. There's nothing good in this world. All we can see in this world is sin, Yes. wickedness. Yes. Amen? Amen. Tanan. Na aning kalibutan na mag-eksunan. Kabalo ka, aning kalibutan na without God, this world is nothing. This world is nothing. Laay kayo na yung kalibutan na kung magpuyo ka nga, oy Ginoo. Amen? In the sight of God, this world is like a wilderness. It may not look that way to us. There are people magsunan nga ilang tanaw sa kalibutan, mura naglangit. But no, let me emphasize this, that the whole theme of this chapter of Numbers 15, that the theme is, they can delay God's blessing, but they cannot destroy God's purpose. Kabalo ka, ang panalangin sa Ginoo ang naghimo nga malangan sa iyang kinabuhi, dili ang Dios. Ang iyang mga katawhan. Amen. Are you listening? But salamat nga ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili pwede nato ma-destroy. Tanawa mga kaigsunan. Kabalo ang Ginoo nga kaning mga tawhana dili mo obey. Kabalo ang Ginoo nga kaning mga tawhana bisan kaning nahabilin na ba, masinupakon o mga gahig liog, yun na Bible, tikik o liog. Stiff-necked people. But listen to me. Kabalo ka, gitagaan gyapon sa Ginoo og chance to enter the land. Amen? Gitagaan sila chance. Nga pwede man tuhot doon sila sa Ginoo dito sa wilderness. Pag gitagaan sa Ginoo og chance kaning mga tawana that they can enter the promised land. There are some people nga gitagaan sa Ginoo og opportunity to enter the promised land. Why? Because that is the purpose of God for His people. Listen, God has a purpose for your life. Amen. Amen? God did not save us for nothing. Amen. He did not just save you so that you can go to heaven. No. He has a purpose in our lives. One, He saved us so that we will serve Him. Amen? Second, He saved us so that we will become a witness of the salvation that we receive. We need to understand that purpose. Kaya kung di na nato masabtan mga kaigsunan ng purpose sa atong kinabuhi, our life will be meaningless. Our life will become purposeless. No direction Yes. ng kinabuhi. Right. We will be living like the unbeliever. Amen? Like the unbeliever. That's why in verses 1 and 2, are still following me tonight? God is now telling them things
which they are to do when they enter the land. Let me know. I was actually thinking, can you imagine? They will enter the land 40 years later. Dugay ng 40 katuig ko eh. Yes. But can you imagine the length of years na ang Ginoo ni sulti na daan mao ni inyong buhaton? And then the Bible says in verse number 2, in verse 2, speak unto the children of Israel and say unto them, what's the next word? It is not if. It is when. God did not say if you can enter the land. When you can enter the land. That statement is give them assurance that they can enter the land. By the way, the new generation have entered the land. Ang mga nag-edad, mga kaigsunan o 20 pataas, wa kasulod. Kung subo ni palandungon, paminaw, subo palandungon si Moses na apil. Na among. Ang ilang leader, wa kasulod sa promised land. That's why promised land or Canaan, it is not heaven. Yes. As some of the people nga nagtudlo, it is a picture of heaven, but it is not heaven. Kaya kung langit ng promised land, si Moses, wa to na langit. Yes. But that's wrong. Kaya si Moses na appeal ganit dito sa Hall of Faith. Yes. Amen? Moses was saved. Oh. Ang nakasulod, ang new generation, katong mga kauban ni, ang nakasulod na sa old generation, si Caleb lang o si Joshua. The rest na kuyog nila were the new generations. Katong mga anak nila ba? Now, in verses 3 to 4, God goes on to talk to them about many things. That what they were going to do. Kabalo ka kung actually, kung imong tanawon, do have time, kung matanaw ni nato. Ang mga Israelites, mga kaigsunan, doon ay dagang paimangno ang Ginoo, but nibalik na po sila ka idols. Balik na po sila ka idolatry. I hope dilita ingon ana. Amen. Yes. Amen. Amen? How is it with you today? I hope dilita ingon ana ang Kristohano. Probably on Sunday you go to church and your thoughts, your life center on the Lord Jesus Christ and the Bible. Amen. But let me ask you a question tonight, but what happens to you on Monday? Yes. What happens to you on Monday to Saturday? Yes. When you go out into the wilderness of the world, do you join in the idolatry of the world? Do you serve the gods of this world? Do you live or do you live a secret life for the Lord? Di lang ka magkinabuhi ng Kristohanan kung Domingo, kung natasimbahan. But I tell you mga kaigsunan, anywhere God wants to join with you. God wants to join with us. God wants to go with you in your workplace. God wants to go with you in your school. God wants to go with you anywhere. When you go to the market, God wants to go with us. Amen. Amen? I hope that we are as real as we are in the church on Sunday. Amen? Na tinuod ta ng Kristohanon, bisag wa ta simbahan. Amen. Kay ang pinakanindot nga dapit nga atong mapakita atong pagka-Kristohanon, di man diri. Dito sa gawas. Dito sa imong gipuyan.
dito sa imong gieskulahan, dito sa kalibutan, ipakita nimo ang kalainan sa uban. Nalahi ka kay na kay Kristo. Yes. Amen. Dili wa may makabantay sa imong kalainan. Yes. Kay pareha man ta. Oo. Amen. Amen? Yes. Oh, pareha ta. Pag dito sa kalibutan, makita ang imong kalainan. Kung imong ipakita si Kristo. Amen. Amen? Makita mga kaigsunan ang kalainan sa imong inistoryahan. That you will not talk and speak languages or dialects what the world are speaking. Amen. Alay kang inistoryahan. Amen? Di ka pa sa kalibutan, kaigsunan nga mga magawas sa mga baba, mga panunglo, mga bastos, mga green jokes, mga pulong na dili makapalipay sa Ginoo. Ingon ang Bible, corrupt communications. Amen? Oh. Like ka, mapakita ni mo dito mga igsunan nga there's something in you. Amen? You're different. We're different. That's the reason why, amen? That's why how can we win the world if we act like the world? How can we bring the world to Christ if we speak like the world, act like the world, and dress like the world, talk like the world? Amen? Sing like the world. So na to. Amen? We're not an ecumenical movement here. Ingon ang mga ecumenical movement ng mga churches, if you cannot win them, join them. You cannot win them if you join them. Right. Amen. Amen? That's ecumenical. We need to show difference. We have Jesus Christ in our hearts. Now, okay ba mo? Amen. Ako'y 20 minutes. Ubo na lang ni. Actually, ang isgutan na to, pipila lang ni kabutang. But, listen, kung imo actually ning basahon, and chapter 15, hangtod sa verse number 31, that is part of the context sa usa ka topic nga gisgutan. Kung imo ning basahon, unsay gisigig balik-balik diha nga gisgutan. Nga niingon ang Ginoo mao ni inyong himuon. Unya niingon pa gyud ang Ginoo sa katapusan nga verse number 40, ingon ang Ginoo that ye may remember and do all my commandments and be holy unto your God. Nga kinahanglan di nila kalimtan og himo ang gisugo sa Ginoo. Kabalo ka mga igsunan? Okay ra mo? Amen. We go to the Bible. Huwag kita mahimo kay Biblia man eh. But hinaot ko nga di ka ma-offended ani. Kabalo ka ang gisigig balik-balik dire. Unsa? Smile mo mo gisigig. Ha? Offering. Actually, I was wondering. I was asking the Lord. I was asking questions in my mind. Nga sa kadaghan nga pwede sugo sa Ginoo nila, sa kadaghan mga kaigsunan nga isultis Ginoo nila, offering man iyang gi-emphasize. Amen? Amen. And He is so detailed in giving them instructions about the offerings. And then I look at this passage sa mga Israelites, there are 7 kinds of offerings. Ano yung passage? 1, burnt offering. 2, freewill offering. 3, meat offering. 4, drink offering. 5, peace offering. 6, head offering. And then 7, sin offering. Actually, I was asking the Lord, of all the things, can you imagine, naakas kami ngawan, unya hisgutan kang offering. Amen. Amen? Nakaspait nga kahintang. Amen? Unya hisgutan kang offering. Di ba musamot o kapait? Kung ang imong attitude, kabaw ka, kung imo ning tanaw, the more sila nga gitay sa Ginoo.
Amen? That's why ato ning gitaytulan karon, things to keep doing when you are in the wilderness. Because chances are, sa atong pagkatawhanon o sa atong pagkamakasasala, mga kaigsunan, lisod kayo ni hatag kung naakas kami ngawan. Amen. Amen. Lisod kayo ni. But God is telling us, when you are in the wilderness, when you are in difficulties, when you are in problems, when you are in trials, when you are in hardships, when you are in the wilderness, the solution is given. Amen. That's right. Amen. Amen. You might question, I'm also questioning. Na of all the solution na ihatag sa Ginoo, anong giving man? Kung gabihan ni Lord. Amen? Unya, niingon pag yung Ginoo, that He may remember. Muna moabot yung tadhang, isgutan na dahang, ang ilang mga gipang sulob doon ay, sana, Ray-Ban of blue. Doon ay mga ilhanan sila gipang sulob na kada sulob nila makahinumdum yun sila sa gisulbos Ginoo. Amen? Kabaw ka, kung saon man nimo paghimo sa usa ka butang, aron di nimo mahinom, di nimo mahinuman. Aron di nimo makalimtan. Ha? Kung saon? Butang kay ilhanan. Here's the thing. Kabaw ka, usa ka butang, ang usa ka butang aron di nimo makalimtan. 40 gud ka tuig. Mayon tag gutom ra pila ka bulan. Kita gani pila ra ka bulan malimot na ta. Pero kanang 40 ka tuig, kinsa man diri, maka-recall pa ka 40 years ago, what happened? What you are doing? Di na tayo. Doon na tayo mga ma-recall siguro pipila. Pero di na to ma-recall. Ang uban, isa diri makahinumdum pa kasi mo ang maisa sa grade 1. Kahinumdum pa kasi mong gibuhat pag-edad nimo. Kahinumduman nimo na tanan ba? Pag-edad nimo 10, pag-edad nimo 5. Di na ta ka-detalyo, di na ta kahinumdum. Unya, 40 ka tuig. Isa nag-edad diri 40. Oh my God. Sa amin. Lisod na inumdum oy. Pero kabalo ka, ang sikreto para di nimo malimtan kanang butanga, sigihon nimo buhat. Ano yun? Amen. Gusto kang di ka kalimot, sigihon buhat. Oh, amen. Kasi kita nakalimot na tag, I love you sa itong asawa. Kaya wak tayo, I love you. Are you with me? Oh. Nakalimot ka, kaya wak man na ito, gisigig himo. Kaya kung ang butang na sige na itong himo, mahimo na siyang habit. Oh, amen. Amen? O kung ang kanak na butang na gisige na mo, natong himo, mahimo ng habit, that habits will become a character. Amen? What is character? Character is who you are. Amen? Sige ni mo himo. Like kaon, di kita malimot o kaon. Ano sa ba? Toothbrush. Although doon ay uban magpalimot-limot. Ligo. Di ko kakalimot, di ba? Cellphone. Di ko kakalimot kayo. Sige, magkanta cellphone. Are you with me? Kamo ka nga nung usahay makalimot ang ampo, kaya di man tasig ampo. Kamo ka nga nung ang Kristohano makalimot og basa sa Bible, kaya di man simbasa sa Bible. Kamo ka Kristohano makalimot og simba, kaya di man tig simba. Kamo ka Kristohano makalimot og hata. Hindi sinata. Tinuod na eh. Ay mo kalain na kay Bible.
Kung nangutana po ko, ikaw Ginoo kadagang itudlo nimo nganong kani mong itudlo nila. But God knows everything. Kapag mong Ginoo kung sa best o kung sa eksakto. Kaya bilin ko na sayo ang Ginoo, sayo lagi mong Ginoo na basta. Wala oy. Unya, can you imagine? Katanaw ko, ito ka klase ng offering. Una, burnt offering. Kung saan yung burnt offering? Ang Hebrew ani, ola. Ola means ascending. Kanino offering mo nga offering nila nga sunugon. Unya ang aso ani mo saka. Kung nang gitawag og ascending, di ba? Wala siguro aso nga pa naog. Pasaka gyud ang aso. And then the whole offering is being consumed by fire. Like maghalad sila baka. Ang tipuok yun baka, sunugo na sa hangtod maabot. It is consumed by fire. By the way, our God is a consuming fire. Amen. Yun ang Hebrews 12:29. O kanina offering, this offering signifies the complete dedication of the offerer unto the Lord. Now, sa atong time karon, aminaw, doon ay mga practices sa Old Testament na wa nag-require ta nga mag-practice. But, listen, the principles still there. Amen. The practice no longer. But doon ay mga principles na pwede nato i-apply. Sa atong time karon sa New Testament, ang offering nga gipangayo sa Ginoo nato is dili na burnt offering but body offering. Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies what? A living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Oh. Wala na tagi pa-practice sa Ginoo sa atong time karon na maghimo tag-altar din ako kayo. Yan na dito'y membro magdala og baka nga toro, yang pakyo ng baka, yung magdaog ta diri. No longer na na. Ang ipangita ro sa Ginoo dili burnt offering but body offering. Living sacrifice. Yung atong mga lawas. Ug mao ra ni pamaagi nga atong mag-dedicate sa Ginoo ang tanan as an offerer. Ikaduha nga offering is free will offering. Nara sa verse 3, Numbers 15 verse 3. Free will offering. Ano yung free will offering? This is a spontaneous offering or voluntary of gift. Yes. Voluntary. By the way, din sa ito, atag ipukus. Yes. Amen. Atag kagdilik. Kung paminaw nimo gipukus ka, murag hunahuna na nimo. In fact, wa kag ipaningil. Right. Amen? This is our sunod, ika-tulo. Meat offering. Meat offering. Kung saan ni meat offering, ang Greek Hebrew is minha. Originally, kaning nga offering is a gift of any kind. Any kind. This is an bloody offering. Kanang bisag unsa pwede nimo ihalad sa Ginoo. This is a recognition of God's sovereignty and bounty of all His earthly blessings. That is in 1 Chronicles 29:10-14. Another offering is drink offering. Ato ni paspas gaman, drink offering. Kani nag-consist ni og wine sa mga audio doon na sila gitawag og drink offering. Doon na sila wine na i-offer, then ilan ning ibukbok around the altar. Then ika-5 na offering is peace. That is in verse 8. Peace offering. Ang Hebrew word ani is shilalim. Ang kini nga offering is in fulfillment of a vow. Doon na sila isaad mo ni ilang buhaton. Then ika-1 is heave offering. That is in verses 19-21. Ang Greek word ani is teroma. Kini nga offering gitawag ni og wave offering sa mga Hudiyo. Wave offering. Now, ang application ani nga offering kaning wave offering is this is first fruits. First fruits.
offering. Then ang ika-pito, sin offering. Ano saan yung sin offering? This is an atonement. Atonement. Doon ay dala sila kanding or karniro ilang the priest will go to the Holy of Holies, and then ang blood sa animal na ilang sacrifice ibukbo dito sa mercy seat. Iwisik-wisik dito sa mercy seat. Aron kanang tawhana nga naghimo ana mapasaylo or makovered ang iyang mga sala. Now, sa atong time, di na ta kinahanglan mohimo aning sin offering. Because this is already done by our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. We receive atonement through Jesus Christ. Unang wala na gikinahanglan ng maghalad ka o sin offering. Amen? I cannot imagine. Gunahuna ako ani. Ang mga priests o mga Levites na grabe sila kabisi sa templo. Can you imagine grabe inihaway? O sinog bahay? Hindi ko salamat na din na ingon anak karon na. Kakapoy atong trabahoan nila. Amen? Now, talawa ang verse 22 to verse 31. And if you have erred and not observed all these commandments which the Lord has spoken unto Moses, even all that the Lord had commanded you by the hand of Moses from the day that the Lord commanded Moses and his forward among your generations, then it shall be, if aught be committed by ignorance without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering, for a sweet savour unto the Lord. Don't you know, kabalo ka nga, ang ilang halad sa una is sweet savour unto the Lord. Ano sa nang savour? Kanang humot. Humot mo ba'y Cebuano na? Nga inig hatag mga limyo ng ilang offering. Savour unto the Lord. Kabalo ka kung saan nga offering sa ato sa New Testament? Kabalo ka kung saan nga offering? This is the offering that we give to missions. That is in the book of Philippians. Nga ang atong offering is a sweet smell in the sight of God. Kaning gihatag na to sa missions. Faith promise offering, kaning mission offering na gihatag na to para doon ay mga kalag na mga luwas. Humot kay na sa Ginoo nga offering. Ano na ganyan? That's true. Now, diskutan tadi mga kaigsunan nga doon ay mga gisugo ang Ginoo. Ningon ang Ginoo nga mo ni ilang buhaton kung doon ay di makatuman, doon ay di makahimo kinahanglan na iya yung himoon. No? Kung doon ay wa kabalo, kinahanglan pahibalon siya, kinahanglan mo na yung himoon. Unya, ningon ang Ginoo payon sa katapusan ng verse, but the soul that doeth all presumptuously, whether he be born in the land or a stranger, the same reproacheth the Lord, and the soul shall be what? Cut off from among his people. Verse next, because he hath despised the word of the Lord, nasundong na, because he hath despised the word of the Lord, and hath broken his commandment, the soul that utterly be cut off. Cut off. And his iniquity shall be upon him. Now, unsay point nato dinhi makita nato? Unsay principle nga pwede nato makita? One, makita nato din mga kaigsunan. One, nakita nato ang specification of the offerings. Di-specify sa Ginoo. God is a God of order. Amen? Dili pwede nga ang imong burnt offering, himuon imong peace offering. Dili pwede sa Old Testament times na ang imong heave offering or peace offering or sin offering, himuon imong drink or meat offering. Dili na pwede magkabaylo. Now, that's the principle we can learn. Sa atong Christian life, we have tithes and offerings of missions, of other first fruits, and other sacrificial giving. Di pwede nga atong bayluhon. Amen? Kinahanglan, kamo ba ang giving, gihulagway ni sa Bible o planting. Kinahanglan nga sa atong giving, atong itanong sa insaktong yuta.
Amen? Amen? Amen. O, kung nagtanong kag humay, di pwede nga ang humay, imong itanong sa bato. Ato ginasbasa ka. Amen? Di pwede nga ang imong tanong saging, ato ni mag-itanong sa basa ka. Di na magsilbi. Amen? Oh. So, another reason, another thing atong makita din eh, di lang the specifications, but also the seriousness of the offerings. Seriousness. Kabaw ka ang Ginoo, siya'y kasuguan eh. And God is so serious. Nga niingon ang Ginoo, nga si bisan kinsa, nga dili mo himo ni ini, ingon ang Bible, you know what ingon ang Bible? Reproached the Lord. Reproached the Lord. Unya, niingon ang Bible, the soul shall be cut off from among these people. There are two interpretation and explanation. The word cut off may be killed. Kung di mo obey. Because the time, during the law. Ikaduha, that person might lose a privilege. Might be cut off from among his people. Lose a privilege. Then, because he had despised the word of the Lord and had broken his commandment, that soul shall utterly be cut off. His iniquity shall be upon him. You know what? God is so serious in our offering. Amen. Amen? Amen. Pastor, naaman ko sa wilderness. That is the time. Yes. Wow. Amen? Are you with me? Amen. Amen. Why? Kaya kung doon na may lugar o dapit o time sa itong kinabuhi nga mas gikinahanglan na to ang blessing sa Ginoo o iyang pagkamaayo. When we are in the wilderness. Amen? Amen. That is the very moment na gikinahanglan na to ang iyang pagkamaayo, ang iyang pabor, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, ang iyang kamot na maguban when we are in the wilderness. Are we? Amen. Now, I will close with this and I will do this quickly. The next thing na imong makita diha, dunay ng ahoy. Dunay ng ahoy. Alam ko rin. Sunod. Na sila'y nakita dito sa wilderness, they found a man that gathering sticks upon ano sa? Sabbath day. Now, sa mga Hudiyo, kanang Sabbath, that is a time of rest. They are not allowed to do anything. That is their time sa mga Hudiyo that they will spend time with God. But di ay usa ka tawo nga panahon sa Sabbath nangahoy. Gathering sticks. Sunod nga verse. And they that found him gathering sticks brought him. Muna problema. Amen? Di kayo tato problema nga nangahoy sa ang problema nasakpan. Nasakpan niya. Gidala sa ni Moses o ni ngadto ni Aaron. O sa tanan congregation. Tanaw sa gibuhat. And they put him inward because it was not declared what should be done unto him. O sila kabalo. So, himuo na to aning tawanan. Next verse. 35. And the Lord said unto Moses, Ginoo, mo iningon, the man shall be surely put to death. And all the congregation shall stone him with stones without the camp. Dadaan ang tawanan dito sa gawas. O ang tanan nga tao, mubato niya hangtod sa mamatan. Stricto ang Ginoo, no? Ako ni guna-una ba kung sa ato ning time karon patay ta ng members baptist. Ano ba nga pananglitan usa ka panagtigom usa ka simba di ka kasimba batuon ka. Patay ta ng taos kalibutan. Now, unsay ikaduha? Nagisgutan des Ginoo. Dili lang offering. But God is talking about our obedience. Our obedience to be in His house.
sa atong mga Kristohanon, karon mga Christians ta, sa church age, sa time ni Christ, doon natin panagtigom on the first day of the week. Amen. Kung gusto ang Ginoo nga, on the first day of the week, di ka mangahoy. Amen. Are you with me? Amen. These are things that we need to keep doing when we are in the wilderness. It means kung naakaspait, lisod nga kahintang, ayaw undang simba. Ayaw biyas pala sa Ginoo. Ayaw biyas pa nagtigom. Ayaw biyak ko yung mga katawhan sa Ginoo. Amen. That is the time that you should be in the house of the Lord. Pastor, you do not understand me. Huwag kang kasabot na po, Pastor. Listen kayo among kahintang. Pait kayo among kahintang. Yes. I understand. Bito ng kinanglantan mo at to, mga nalagan niya. Kay pait atong kahintang. Okay. Amen. Pait pa atong kahintang. Ato pang in-miss ang opportunity. Nasaktan na to. Amen. Oh. This is the time. Ang upan ko kung naano sa wilderness, naspait ka kahintang, undang manoog simba. Amen? Mangita ka noog sugnon. Karon nasaon na niyang sugnon. Nakatabang ba niyang sugnon? Napuslan ba niyang nagitigong na duha ka sticks? Wala, why? He died. He died. What's your point? Paminaw. Ang atong opportunity sa pag-alagad sa Ginoo, it's only once. Only one. We have only one life to live. Kung mamatay ka, all these things that we gather in this wilderness, bakit tayo maangkunan eh? Wala. Yes. Ayun, tonight na natin nakuha gamay ng pagtulunan ng mensahe. Amen. Amen. Wala kung napas na pa'y usad ang nagisgutan na kinanglan himuon kung nakag-wilderness. O kanilang duha. Amen? When you are in the wilderness, natag-wilderness, whether you like it or not, kaning kalibutan nga itong gipuyan, mura ni kamingawan. Ang unang ayaw kag katingalan ay times yung kang namingawa. Eh. Amen? Isang nakatubang ka sa imong bana o asawa, kamingawan. Laay man, kasulay ka-feel mo kalaay aning kalibutan. Normal na, basta Kristohanon ka. Labi ng Kristohanon ka nga niningkamot, magkinabuhig kataro. Pero Kristohanon ka nga go kas with the world, murag di ko kakabati o murag laay, kay pa-enjoy yun, naging kasiyawa o mayo. Pero kung Kristohanon ka, ma-feeling mo, murag laay. Kaya atong kalipay, waman na ni kalibutan na. Mo itong gisgutan niya ka ng ribbon o blue. Assignment na niyo, ribbon o blue. Blue, ako na itiwaso eh. Blue is a color of heaven. Color na sa langit ang blue. Kung siya point, gusto ang Ginoo when you are in the wilderness, ang atong kasing-kasing o gunahon na kanunay nakapokus sa langit. Dili aning kalibutan na. Amen? Ang imong affection, ang imong pagbati, mao ba na? Magmahaya na sa inyo. O, tanawa. Asa? Balik, padayon ko rin. Gusto na ito niya? Kamay lang. Pasa. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it and remember all the commandments of the Lord, and do them, and seek ye, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which you used to go a whoring. Look at that. Seek not after your what? Own heart. After your own eyes. Kung siya sunod, ano to? That ye may remember all and do all my commandments and be holy unto your God. Listen, lisod kayo pag sunod sa Ginoo. Dili sa'yo magsunod sa Ginoo. Honestly.
Kamo nag-struggle mo? Amen. Dili sa'yo. Masamot pag yun nga lisod. Kung ang atong kasing-kasing wala nakapokus niya. Right. Amen. The more nga lisod Yes. struggle. Pero kung nakapokus lang atong mata, atong kasing-kasing niya, o sa mga langit nun na butang, Amen. it's okay. Amen. Wilderness is not that pait o lisod kayo. Yes. Amen. Amen? As well, it's focused. Our hearts, our minds, our soul unto the Lord and the heavenly things. Amen? Di na ito ni undahon. Nakag-wilderness, kami na. Ayaw undang hakag. Amen. Ayaw undang simba. Amen. Ayaw undang simba. Amen. Ikaduha, ayaw undang tutos langit. Ayaw undang tutos Ginoo. Ayaw undang tutok niya. Amen? Ay, kusod, di mo ko katutos Ginoo. That's the time na ko tutok ka kaya. Let's pray. Father, salamat Lord tonight. Thank you Lord for encouraging us with your word. Yes Lord, honestly tonight, there are some questions in our hearts and minds that we do not understand what you are doing in our lives. But Lord, nasayod mi nga dili ka obligado nga pasabton mi sa tanan nga gihimo nimo sa among kinabuhi. But Lord, tonight, please give us the grace that we will just obey you. We will just obey what your words have said. When we are traveling to the promised land, when we are going, Lord, to a place of blessing, there are many circumstances, there are many trials, there are many wilderness na kinahanglan na mo i-appeal sa among journey. O tabangi mi Lord na among ma-overcome tanan. At the end of the day, among ma-appreciate Ginoo ang imong panalangin sa mga kinabuhi. Bless this invitation, Lord, tonight, as your people could kneel down and pray in response to your word. In Christ's precious name, I pray.